Reka ngusuhuze kandi nkwifurize ikaze we mukunzi wacu ubasha kuba ugenda udukurikira uri mu bice bigiye bitandukanye. Biraterwa n'ingengabihe y'aho udukurikira uherereye. Nyaboneka nta kindi tugusaba wowe uretse kureba ahantu handitse ijambo subscribe ukagenda urikanda, ubundi tukajya tubana gatanu kuri gatanu mu makuru yacu agiye agezweho. Ngira ngo maginga ya ibintu bimaze kuba bigenda birushaho kuba bibi hano ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mushaki yaje gutuma M23 ihangana na Amerika n'umutwe wa M23 birahanganye mu ntambara ikomeye cyane. Turaze ko tugenda tugaruka kuri iyi ntambara y'amagambo, dore ko umutwe wa M23 wahaye gasopi ikomeye cyane igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bashi bakaba bavuga bati ese kuni kwaba ari ukuba kugenda kurangira k'uyu mugabo Colonel Nanga. Ndaze kuba ngenda ngaruka kandi ko Colonel Nanga yaje kuba agenda avuga ku byo guhindura itegeko nshinga hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi bikaba byakomeje kuba bigenda biba inkuru ikomeje kuba igenda itrendinga. Mu Burundi kandi perezida w'igihugu cy'u Burundi ndetse na guverinoma y'u Burundi yiyemeje ko igiye guhagurutsa indege yabo iparitse Madrid. Mwibutse ko igihugu cy'u Burundi nta ndege cyagiraga. Maginga ya kikaba kivuga ko kigiye guhagurutsa indege, ariko hakaba hari ibindi bitangaje cyane biraza kuba bigenda bikurikira iyi ndege. Ni mu gihe kandi aha mu gihugu cy'u Burundi n'ubundi amashyaka agera kuri 5 ya opposition arateganya kutazitabira amatora y'umukuru w'igihugu azaba muri uyu mwaka wa 2027 tugiye kuba tugenda twinjiramo. Nyemera nyamuneka nimba rwa mbere ugeze hano ureba hano handitse ijambo subscribe ujye urikanda, ubundi tujye tubana gatanu kuri gatanu hano mu makuru yacu agiye agezweho. Maginga ya Colonel Nanga usanzwe ari umuyobozi w'ibikorwa rya AFC M23 akaba yikomye igihugu cya Amerika kubera drone za FARDC zisha abantu benshi muri Mushaki. Umuhuzabikorwa w'ihuriro rya Alliance Favor ribarizwamo umutwe wa M23 Colonel Nanga yikomye Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'igitero ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ziheruka kugaba mu gace ka Mushaki zikakigirizamo abaturage benshi. Kuri wa gatanu tariki ya 8 nibwo drone za FARDC zagabye ibitero gikomeye cyane ku isoko rya Mushaki muri teritwari ya Masisi kirwanwamo kicwamo abaturage, abandi benshi barakomereka cyane. Colonel Nanga binyujije ku rukuta rwe rwa X yavuze ko abakomeretse bamaze kurenga 30. Ubuyobozi yashinje ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa kuba bukomeje gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi mu bufashamo n'abarimo ingabo z'u Burundi FDLR, abacashuro n'abarimo abanyamerika n'imitwe ya Wazalendo yashikirijwe kuba yishingikirije kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yagize ati ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byatumye abantu barenga 30 ndetse bigakomeretsa benshi bakozwe n'ubutegetsi bitemewe bwa Kinshasa bwirata gushyigikirwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo buhe ishingira ibikorwa byabwo bufatanyijwemo n'ingabo z'u Burundi, abacashuro n'abanyakongo n'abanyakolombiya n'abanyamerika FDLR, Wazalendo n'indi mitwe igambiriye ikibi byishyurwa n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Colonel Nanga kandi yagaragaje ko ibikorwa na Kinshasa bikwiye kwamaganwa ku buryo bukomeye, kandi ubutegetsi bwa Kinshasa bwabikoze bukagaragaza mu buryo bukomeye cyane. Amerika biciye mu ishami ryayo rishinzwe ububanyi na Afurika kuri wa gatanu yamaganye iki gitero kimushakiye, ariko yirinda kwerura ngo ivuge ko Kinshasa ariyo iri inyuma y'icyo gitero. Ni Amerika imaze igihe isaba naho yagiye ku ruhande rwa leta ya Kinshasa nyuma y'ibihugu byombi bisenyanye amasezerano yemerera Washington kujya gucukura amabuye y'agaciro mu gihugu cya Kongo, cyane cyane hano muri Rubaya.
Corneille Nangaa yagaragaje ko birababaje kubona bwana Felix Tshisekedi arimo gukoresha amasezerano y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro yagiranye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwigira indakorwaho ku ruhande rumwe akiha uburenganzira bwo kwica abaturage b'abasivile batagira kirengera, ku rundi ruhande akaniha uburenganzira bwo kwica amasezerano yose y'amahoro yagiye asinywa. Uyu muyobozi kandi yikomye Amerika yaneruye ko avuga ko Kinshasa ariyo yagabye ibitero cy'Mushaki kandi abantu bose bazi ko ariyo yabikoze. Yagize ati Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Amerika binyuze mu biro byayo bishinzwe Afurika mu buryo buteye amatsiko irigaragaza nk'ibishoboye kugaragara neza nyirabayazana w'ibi bitero bya drone byamaze abantu benshi bose barwana cyane cyane inzirakarengane. Corneille Nangaa yanenze uko Amerika yitwaye nyuma y'ikiriya gitero, ashimangira ko imvugo yayo ihabanye n'uburemere bw'ibyabaye. Kubw'ubuyobozi, Washington yakagombye kuba yashyize mu gatebo kamwe abahohotewe n'abahohoteye nyuma y'uko asabye impande zose gutanga agahenge no kubahiriza ibyo yemeje mu guhagarika imirwano. Yavuze ko kandi kuba Amerika yarashyize M23 na Kinshasa mu gatebo kamwe bw'abugizi kandi bigatesha agaciro ubuhuza, ikindi bigatera kwibaza gukomeye ku bijyanye no kubahiriza amahame ndetse n'amasezerano yagiye ashyirwa mu masezerano. Ibi bikaba bikomeza kuba kandi bituma umwuka mubi ukomeza hagati y'umutwe wa M23 n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ibi kandi bikaba bikomeza kuba bibyura umwuka mubi wa Corneille Nangaa, dore ko Corneille Nangaa adaciye ku ruhande arashaka guhindura itegeko nshinga, azabikore niba ari akagabo. Ibi ni ibyatangajwe n'umuhuzabikorwa w'ihuriro rya M23 ubwo yavugaga ku magambo aherutse gutangazwa na Tshisekedi aca amarenga ko yiteguye kuyobora manda ya gatatu binyuze mu guhindura itegeko nshinga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu kiganiro n'abanyamakuru kuri uyu wa gatandatu ushize, umuhuzabikorwa wa M23 yerekanye ko ikiganiro Perezida Felix Tshisekedi aherutse gutanga kigaragaza ukuntu atajya ahinduka, ahora abeshya ahakana byose yakoze no kugerageza amakosa ku bundi rwego guhisha intege nke n'imiyoborere ye. Yagize ati ninde wabyizera kandi ko tuzi ko ejo azaza asaba imbabazi? Nta kintu tuzi, nta kintu narinzi, ntabwo nari mbizi, ntabwo bambwiye. Ni ikosa ry'u Rwanda, oya ni ikosa rya Paul Kagame, ni ikosa rya Kabila, ni ikosa ry'intambara. Buri gihe ni abantu ariko we nta kimwe. Ejo rero ntimuzatungurwe kuko azavaho, mu minsi iri imbere azavaho. Mu buryo bwo gutebya Corneille Nangaa yongeye ati kandi ntibizagutungure azavuga ko atara azi ko yari perezida. Yahamagariye imitwe ya politike na societe civile muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kujya inyuma ya M23 bagakomeza urugamba rwo gukuraho ubutegetsi no gutabara igihugu. Yagize ati arashaka guhindura itegeko nshinga, azabikore niba ari akagabo, ariko ku bitureba ndavugwa mu izina rya M23 turavuga ko ari icyo gihe, kandi ikiganiro n'itangazamakuru cyatumye abanyekongo bumva imigambi ye ngo M23 ihamagarirwe kwishyira hamwe nk'imitwe ya politiki, inzego zose z'imibereho mu kwihuza hamwe muri uru rugamba rwo kurinda Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imitwe yose ya politike mu buhungiro ni Kinshasa ndetse n'iri muri Union Sacrée, ihuriro riri ku ituvugisha cyane cyane Union, tukaba dusaba yuko bose batujya inyuma. Ibi bigahita bikomeza kuba bigenda byerekana yuko aba bagabo rwose batiteguye kuba bareka uyu mugabo akiyamamaza. Corneille Nangaa kandi yakomeje avuga ko bishwe inyeshyamba
abaterabwoba ati ariko ikizwi neza turi umutwe wo kwibohora n'impinduramatwara ukomeza ushimangira ko icyo bagamije ari ukuzana impinduka muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Corneille Nangaa kandi yagaragaje ko ibyo bahoze barwanira bamwe babonye nko kumirwa mu kurwanira ubutaka birenze igihugu cyose. Yagize ati turarwanira kubohora abanyekongo ndetse harimo n'abatarumva ko ari bo turwanira amoko yose ya Kongo, turwanira igihugu cyose cya Kongo. Mu kiganiro aheruka guha itangazamakuru ku uyu wa gatanu ushize ari nacyo cya kabiri kuva yongeye gutorerwa 2023, Perezida Felix Tshisekedi yashinje u Rwanda guhungabanya ingabo z'igihugu cye, aca amarenga ko ashobora gutekereza uko kwiyamamariza manda ya gatatu naramuka abisabwe n'abaturage nk'uko we yakomeje ko bagenda abitangaza Perezida Antoine Felix Tshisekedi. Ni mu gihe kandi mu Burundi biyemeje kuzamura dosiye y'indege ya Perezida imaze imyaka 10 iparitse mu gihugu cya Espagne i Madrid. Kimwe mu bitangazamakuru byo mu gihugu cy'u Burundi kiyemeje kongera gufungura dosiye y'indege y'umukuru w'igihugu igiye kumara imyaka 10 yaraheze ku kibuga cy'indege cyo mu gihugu cy'i Burayi yarahapfiriye. Indege ya Perezida w'u Burundi mu bwoko bwa Gulfstream 4 yaheze ku kibuga cy'indege i Madrid muri Espagne aho yagiye gukoreshwa, ariko bigaragara ko ifite ikibazo kitahita gikira. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye aherutse gutangaza ko yatekereje kugurisha indege y'umukuru w'igihugu kubera ko imaze gusaza kandi ishobora kuba ikibazo. Yanahishuye ko yatekereje kugurisha indege y'umukuru w'igihugu mu byuma cyangwa se muri bike. Ikinyamakuru RPI cyo mu gihugu cy'u Burundi kivuga ko indege ya Gulfstream GAV AC-151 indege ya Perezida yamurikiwe Abarundi 2016 imaze imyaka igiye kugera ku 10 iparitse ku kibuga cy'indege cya Cuatro Vientos i Madrid. Ikinyamakuru cyaboneyeho gutangaza ko guhera kuri uyu wa mbere utaha radio RPI izongera gufungura dosiye y'indege ya Perezida kuva yagurwa muri 2014 kugeza uko imeze ubu mu gihugu cya Espagne, ibinyuze kugera mu gihugu cy'u Burundi kwayo ndetse no kuva i Bujumbura muri 2015-2017. Mu bibazo giteguye kwibandaho harimo kuki cyangwa se impamvu indege ikomeje kuba i Madrid. Ninde muntu wavuze ko General Neva wafatiwe ibyangombwa byayo kandi kubera izihe mpamvu. Kirateganya kandi kubaza ibijyanye n'amamiliyoni ayigendaho buri mwaka kuyitaho no mu gukodesha parikingi, dore ko hano hose iparitse n'ubundi navuga ko genda yishyura ubukode.